kuba ndi nk'icitwa umunyamurenge nuko hari ari twirwaneho kuba nk'icitwa umunyamurenge wo muri ho plateau gahaguruka kabivuga nuko hari abantu badutambaniye nukuvuga ngo ubu ngubu abo turi bo nuko tubikesha abantu nuko bimeze ariko kandi twirwanaho courage kandi congratulation kuba mwarakoze bira bintu byose mwarakuye umwanzi muri Minembwe mukamworomya akabageze kwa Murimo. Hari uwo twavuganye arambwira ati nuko abantu bavuga ngo aho Pedro na hantu ngo hagoye na hantu hagoye cyane hari urugano n'ibintu ngusibye. Hello guys, twagarutse kuri ya channel yanyu ya Hindukira TV, tukaba tubasuhuje aho mwiriwe abandi aho bukeye, tubahaye kaze abumva runo rurimi rwacu rw'ikinyamurenge mu Kinyarwanda mu Kirundi, muhawe kaze. Tukaba twagiriwe amahirwe, tukaba twahuye n'umunyamakuru yo kwivuga uyu mwamubona imbere yanyu kuri kamera, akabibwira kuko nibwo bwa mbere ageze kuri Hindukira TV kugira ngo mubane nawe. Karibu. Murakoze cyane kuduha ikaze hano kuri Hindukira TV. Nukuvuga ngo amazina ni Musore Aimable, twadukoreye ikinyamakuru cha Scott TV show. Twishimiye kuba hano nibwo bwa mbere, rero twabyishimiye cyane. Asante. Murakoze. Scott, namakise mufite? Tumeze neza, turishimye. Nagweruka kera. Nanje. Ariko nje ningaho duhora kuko ndagukurikirana. Bikomeye cyane. Gusa wadukurikirana ariko kandi tukadurukanye kera. Imyaka ni myinshi tukibana ahantu tukadutuye. Ariko kwera kutatana kwibihe ni byatumye tutabonana, ariko kandi turishimye kubana nawe, tukongera tukabonana, byukuri turishimye cyane. Asante. Nanje biranshimishije kubonana nawe kubera kuko zashuguriza abanyinshi kubera kuko twaherukana ganda kiri umwe ubu nagenda mfite abashamikiyeho, urumva kubera izo shuguri bikagenda bitaha cyane. Twese nuko twerukana turi abasore no turashaje birumvikana kabisa, ariko kandi niby'agaciro kubira kubonana. Karibu kuri no channel yacu. Murakoze cyane. Scott, naya yaruguru ruguru na amahoro, amahoro na akanyamuneza gusa. Dufite ibyishimo byinshi byo kubona Minembwe yongeye kwaka akazuba, abantu bakaja hanze bakota akazuba, batikanga ibicucu bya drone, batikanga za Sukhoi, batikanga za CH4, batikanga ngo amatungo ngo aragira gute ngo araraswa. Ubu rero akare ka Minembwe kifashe neza na amahoro. Uyu n'umunsi ugira wa gatanu batabona drone mu kirere, kandi ibintu bimeze neza, ndetse ni ibintu biri kugaragaza ko akare ka Minembwe kagiye kuboneka amahoro, kubona amahoro arambye, kandi abantu bishimye. Abatwaga Minembwe bafite ibyishimo byinshi cyane, usibye na Minembwe gusa, n'ahandi hose ahantu hari umunyamurenge n'inshuti y'umunyamurenge, ndetse n'ahantu hose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda barishimye kubona akare ka Minembwe kongeye gutekana. Murabizi ko ubushize hari habaye icuraburindi, abantu bihebye, amarira menshi, bakavuga ngo ntibuca, ariko kandi Imana yongeye iriyerekana, amahoro araboneka, twifashijwemo n'Imana, ndetse n'amadubu n'intare za Sarambwe zikora uko byakagombye kuba bimeze, umwanzi bamwigizayo. Ubu rero akare ka Minembwe kaba gatekanye muri rusange ibana n'amakuru. Asante. Byukuri byari bibabaje mu minsi ishize ku muntu wese cyane ukunda abanyamurenge, byari bibabaje cyane. Scott, bivuga kuko hari abayobozi basuye Minembwe, basuye bwana umuyobozi wa MDP, akaba na vice coordinator wa FC23 ariwe Dr Fred Kaniki, yasekaye muri Minembwe. Abaturage bamwishimiye, abaturage bishimye cyane kubona abayobozi. Ni ukuvuga ngo uruzinduko rwa Fred Kaniki rwerekanye indi shusho. Buriya niko zavuga ngo burya igikorwa, amagambo burya n'ibikorwa, iyo amagambo iyo yavuze amagambo tushire mu bikorwa, buriya byerekana ko uri umubeshyi. Ariko ni ikintu cyerekanye ko Fred Kaniki atari umubeshyi.
ubushize yakoze speech ashishikaza abantu gutaha ndetse abwira abantu ko iwacu hari ubukehwa, abwira abaturage ko bagomba gutaha atari uko gusa bameze neza, ahubwo bagomba kugira igishaka yo kugira ngo abantu batahe. Rero akaba yakoze icyo bita initiative yo kuvuga ngo aze mu Minembwe, aze gusura ababyeyi, aze gusura imihana yasenyutse. Abantu benshi ubu ngubu imihana yarasenyutse yose, guhera za Rwemba, za Karongi, Bidegu, Karingi, Irundu, ndetse n'indi mihana yose myinshi yarasenyutse. Imihana yose iri hasi, amazu yose ari hasi, ndetse hari n'imihana imwe yagisha amazu agashana n'ibigori, imyaka yabo irasha. Ubu rero bikaba byateye inzara, kubona abaturage bakabura aho batahira cyangwa aho basubira mu matongo yabo kubera amazu yasenyutse. Ariko kandi ntibizabuza abaturage gusubira mu byabo. Ibyo byose ni gahoro gahoro, abantu bazagenda basubira mu mazu yabo buhoro buhoro, dore ko umwanzi warusigaye yavuyemo, warusigaye za Gakenke yavuyemo. Imihana n'imwe abaturage batangiye gusubira mu byabo, bava ariya za Gitavi ya mbere n'iya kabiri, abaturage batangiye gusubira mu byabo, ndetse n'abandi bagiye inzu zagiye zisigara ibikanka hariya Irundu, bamwe nabo batangiye gusubira mu byabo. Batasubira mu byabo ni za Bidegu na za Gakenke, kuko hari Gakenke hamaze kugaragara ko hari za mine abarundi basize bateze. Mwabonye ko hari abaturage bishwe cyangwa bahitanwe n'icyo kibazo cya mine. Bisaba ko abaturage baba bahagaze kuba basubira mu matongo yabo, kugira ngo ingabo zatwirwana n'MDP base nk'abakora umukwabo barebe ko izo done bozitegura, izo mine bozikuraho, nubwo bigoye kumenya aho zose ziteze, ariko kandi bagomba kugerageza kugira ngo abaturage nabo basubire mu matongo yabo, dore ko amahoro yabonetse. Bwana munyamakuru, asandi kuba Minembwe ubu nyine abantu batekanye, twabishimira kabisa, kandi dushimira ingabo ziri ku rugamba. Zirangabo wazibwira iki? Zirangabo mu by'ukuri ufite uburyo, nubwo ubushobozi atari bwinshi cyane, byibuza buri muntu yakagombye kugurira umuntu watwirwaneho amazi cyangwa amata cyangwa soda, ko ati ngahe kubera akazi wakoze reka nkohereza akantu gake, nubwo kari gakeya, kekana geste gusa yerekane ko ubashikiye. Mu by'ukuri bano bana cyangwa abasore bakoze akazi katoroshe, baraye mu majoro, ntibasinziriye, ntabwo ibazaho umwana w'umusore yirirwa inaji, agafata inaji akashyira mu gakapo kugira ngo rebe ayinywe ariyo ko yotora akabaraga. Bakarwana, abakecuru abamama bakabazanira ibiryo, akabura umwanya wo kuba yafata akatu gatoya gusanga harye ari mu rugamba. Ni ikintu cyerekana ko zino ngabo zakoze akazi katoroshe kandi bagikomeje. Rero mu by'ukuri twabashimira kubera ko ari inkingi, niyo batumye ni ukuvuga ngo twirwaneho MDP F7 nibo batumye imurenge yake cyitwa imurenge tugira n'agaciro tugifite kugeza amasaha. Kuba ndi cyitwa umunyamurenge nuko hari ari twirwaneho, kuba nk'cyitwa umunyamurenge wo muri ho plateau ngahaguruka kabivuga nuko hari abantu badutambaniye. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu abo turi bo nuko tubikesha bari abantu, nuko bimeze. Ariko kandi twirwaneho courage, kandi congratulation kuba mwarakoze bira bintu byose, mwarakuye umwanzi muri Minembwe mukamworomya akabageze kwa Murimo. Hari uwo twavuganye arambwira ati nuko abantu bavuga ngo aho Pedro na hantu ngo hagoye, na hantu hagoye cyane, hari urugano n'ibintu ngusibye strategy bakoresheje ntabwo bari kubakura. Haragoye cyane, haragoye kandi usibye avuga ni icyo bita strategy z'igisirikari, niba b'igisirikari n'ahantu hagoye kuhafata, kandi bahafashe mu gihe gitoya. Ibaze kuva za mikenke za birarumbi ukagera point 0 bahafashe iminsi 2, ndetse na kwa Murima bahafashe iminsi 2. Urumva ko n'abantu bagenze cyane, kandi bakoze akazi katoroshe. Benshi bibwiraga ko mwanti mwabonye ko Konendor yerekana ko bahageze, ababesha ngo ntibaragera kuri point 0, ngiri ya anteni ya point 0 ngiri kuturayirangiza, rero bayiriho. Ubu rero hose habaye tombe, usibye na Minembwe abantu barishimye cyane,
abakecuru abasaza mwage mubona abagore babyina point zero tombe imwabibonye n'intsinzi ikomeye cyane kuba point zero yavuyemo ni ibintu bikomeye cyane kandi baciye mu kazi katoroshe. tugarukiye ino mwabaga ku ndondo yo bimeze bite? Indondo iratuje uri munsi kugira ngo wa kane wa gatatu nta mirwano ihari. Abo duhetse kuvugana hari ejo batubwiye ko hatuje hatekanye aduye yacari muri rabirere ariko kandi ntarahava gusa twirwano iratuje twirwanaho muri strategy ikoresha ntizitera iziterwa ariko kandi itewe nayo izikora ibishoboka byose kugira ngo ikwereke ko itatewe ahubwo itateye ahubwo yatewe izikora ibishoboka byose kugira ngo nawe ikugeze kure ikubabaze ikujani kugeze kure kugira ngo kugaruka bizagutwara iminsi kugira ngo uzagaruke. Nuvuga ngo rero aduyi acari muri abice za Mitamba za Buhonde wabiziba hari ya Kirungwa niho bari ariko kandi twigwaneho ntabwo ifite dore ko hariyeho ntabwo hagoye umwanzi bazamukubita kandi murabizi ushize bikora ibipoyo babemanura Uvira barira bavuga ngo baratumaze rero nibongera gutera kandi bazaruhukira Uvira kandi tibizaborohera kuzamuka Kirungu. Tugana ku musozo Scott wabwira ko abantu bose bishimiye irantsinzi ya Minembwe no kubakangura gutanga umusanzu kugira ngo tutabare bara bene data kugira ngo tubagurire ibikenewe kubera kuko na mbere inzira zari zigoye ndetse no kubibona ariko ubunye tukaba tugize imahati tukabona iranzira byenda zobageraho byitonda. Wabwira ko abadukuke urakoze icyo nababwira kubona amahoro tibihagije icyo dusabwa no gutanga umusanzu no gutaha icyo tugomba gukora twese ibi tubigira ibyacu buri wese yumve ko agomba gutaha. Igihugu ntize cyubakwa n'ibiti cyangwa n'amabuye igihugu cyubakwa n'abantu kandi umuntu ninde ni jewe nawe kandi rero kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza nuko abantu bakora batanga umusanzu kugira ngo barabana nabo bari hariya babone iyo sukari babone umunyu babone iyo sabune kugira ngo bafure bamese iriya myenda yabo. Murabizi ko niyo bararana niyo birwana niyo basengana nuko ngo ntibahindura urumva ko ni bagomba gukora isuku iriya myenda yabo ikasa neza kugira ngo nabo bamene neza muri rusange. Rero nico nababwira kandi duha courage MDP AFC 23 kugira ngo mukomezaho. Ijambo rya nyuma kuri Afande Charles Matama uri umugabo w'abagabo uri umugabo w'agaciro uri umugabo wasize ibyiwe uri umugabo wahembwaga amafaranga menshi cyane ariko uremera uza kurara mu migano uja kurara mu bihuru kubera umunyamurenge. Agaciro turakaguha kandi tuzaba tukaguha kubera ko witanze ukemera gusika ibyawe ukaba ukubira umuryango kugira ngo urengere ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abandi barengana muri kino gihe turimo. Rero turamushimiye kandi courage turamuzirikana ibyo akora byose turabizi kandi ari gihe tuzobimubwira tuzobimuhembera cyangwa tuzomwambika umudari tibarakoze. Bene data tugeze ku musozo turarangije ikiganiro cyacu tukaba dusaba subscribe comment share tukaba dushaka comment kugira ngo tuzagaruka umutumirwa wacu bizategwa namwe kubera ko mwamukunze. Karibu